Kumselo inavi am hakhi mukuktu asazani tsala katani kini na mukupungu ishi aga khazam thu Sutsa Kithe akhoto khami pisni Israel ga khungo Iran ga khuna agusha ki hipolo Israel ga khu ushmi kono Iran ga khu ushmi eno civil mi bomna vekhepitive ke koye aki ki hilo timi akets gonal hop mutsni shivai ipi eno timi izave ke koye aki ki hila katani ktu akets ni shivai ipi eno agushi hipolo Israel mi akhu kahavi ke koye timi muku bidi shivai ipi eno tie Reuters sa Kithe akhalo piklavai ipi Israel ga khu ushmi kono tupulani tsala inakhelo Iran ga khu Irfahan province la nuclear usina numla pelchikiu or lucky loge bom vesuvetse ipi ekimo local officials kono pikiuno Israel ga khu ushmi kono nuclear bom la pelkiu tipo a lo bom vesuvetse kiulo radiation leak shivekiu timizave kiu khumok hai ipi eno Israel ga khu ushmi kono Iran ga khu capital Tehran phogilo bom vesuvetse kiu gangno Tehran phogimi timik tomona aphugi khveno a aktawla po khawai ipi United States of America ga khu intelligence mqolo ato shichekiu toti milaki Tulsi Gabbard no rekhoki mukupungul no United States ga khu Congress mqovilo pikiu no Iran ga khu na nuclear bomb la pelchemoi ipi report ku chu kumo kiu piklave kiu gongno Donald Trump na li akipimi che ipi eno United States ga khu intelligence mqosho pamlo kemove ipi tigangono United States of America ga khu White House la situation room lo Donald Trump no United States ga khu sakpemi kongo United States ga khu ushimi ko dolo sakpemi ko sasa agupta shkiulo Tulsi Gabbard ngo Secretary of Defense ya kiu pete haset pama kumove eno agupsala kismove ipi Israel ga khu no Iran ga khu Bushehr nuclear plant bom no shipthavets ne no igona pakapta chi kiu gongno United Nation Atomic Watchdog mqolo ato sha kiu Rafael Grossi no pikiu no salanomo Israel ga khu no Iran ga khu Bushehr nuclear plant dipolo bom vesuvets ke pusha ye eno shipthavets ke pusha ye dimiktomo akhu ka have ke pushinani ipi eno Iran ga khu gutula dimiktomo ge igona agimek shol ke pushinani ipi Israel ga khu defense minister shakiu Israel kajna tupula ni chalalono pikiuno new Israel ga khu ushmi kono Iranian Revolutionary Guard Corps IRGC ushmi ko dolo sakpemi lakhi shichekiu Sayed Izadi ge bomna vekhepitivai ipi etagi Israel kajna pikiuno akithiu Sayed Izadi hipuno Palestine Hamas galami ko ge kupucheni ipi eno pana ka kiningo agushinanu lage Palestine Hamas galami ko kupuchekiu vechouno Palestine Hamas galami kono ovekiu mpe katani kini na mukuktu relaxits ni tupulani tsalolono Hamas galami kono Israel ga khula missile bomb katani pungu vesvetse ipi tileno Israel mi timi katani lakhino akhekni show missile ngo alkana vekhepitivai ipi eno Israel mi timi akhekni na hop mulakhi angkalono panong na kalvena Gaza strip yeglo sauveno akukila kha thave ipi eno tipu tsalalono Hamas galami kono Israeli mi timi tomo agimets veno angkalona shipta veno kamiye pitive ipi Israel ga khungo Iran ga khuna agusha kiu hipo glokilo Iran ga khula 5.1 magnitude lono Ayeghiqha ige ipi eno tie ovekiu pnedo muchulani putho tsala aitoku minute chiritoku kela ipi ekimo tleno timi akhu kahave kiu momo izave kiu ye khumuk hai ipi eno Ayeghiqha adipo ye Iran ga khu ahu seminan phuge apeongo klolo kuma dolo ipi ekimo tipo ye sernam phugilano kilometer shigasawo khalo ipi eno Ayeghiqha tipo ye aiga alo kilometer chigilano ipe ge kiuki ipi asa ki teno pikiuno Iran ga khu lo ye ampela hotuk tomo Ayeghiqha chini ipi ekimo Ayeghiqha agichiu ye igona akumto kumoi ipi Israel ga khu ngo Iran ga khu na agusha kiuno ishino atsala chigishwai ipi eno aga khu kmano missile ngo drone bomb ko pei thona akumto shi agusha phe ipi United States of America ga khu President Donald Trump na twakani chalolono pikiuno pono United States ga khu ushmi kono Iran ga khu nuclear mla phelchikiu act fardov ngo Netans eno Isfahan lo bom igona akumto khami vesvetse ipi eno akoto nemga kumzu chupsa khawachai ipi eno United States of America ga khu wishikio tipakono Iran ga khu nuclear bomb la phelchikiu act tipakolo bom vesvetse kethiu akupna kumo kahana idega vai ipi itagi asa giteno pikiuno
Iran ga khu gushmi kono Israel ga khu Tel Aviv phuglo drone bomb ngo missile chulu vesi kiu gongno United States ga khu no Israel ga khu zakushi am khu luke lawno Iran ga khu nuclear bomb la phel chikiu a guthu te pakolo akum to shi bomb vesi no shuptha kha ba chai ipi eno United States of America ga khu President Donald Trump no pono United States ga khu gushmi khuno kono a gushi kiu pe thono Iran ga khu nuclear bomb la phel chikiu a guthu bomb vesi keno Pona agishe panong tse ena agigihu tse ipi. Donald Trump na congratulations to our great American warriors ipi. Itaki pano pikiu no Ayeghiqha agushimi Iran ga khu nuclear bomb la phel chikiu alo bomb vesel kemi khu khana phi. Ikimo new United States ga khu gushimi kono. Ena new United States ga khu gushimi kono atgushe bomb vesel la phi ipi. There is not another military in the world that could have done this, ipi. Eno tie truth social post sa giteno akalo piklava ipi. Itagi Fox News sa giteno pikiuno United States of America ga ku bombers ushikiu kono Iran ga ku nuclear bomb la pelchikiu aktulo bomb vesivesikiu tipakoye cruise missile ipike kongo bunker buster bomb ipike ko ipi. Itagi Fox News sa giteno pikiuno bunker buster bomb ipikiu hipakoye lakilo akim shiuno ton chiripungushani ipi tigamuno bomber kiu lakino athi kinili ki khapul cheni ipi eno United States ga ko bomber ushikiu tibakono Iran ga ko nuclear bomb la pelchikiu a fordof ipikiu likilo bunker buster bomb athi so vesvese ipi eno United States of America ga ko ushimi kono Iran ga ko nuclear bomb la pelchikiu a kutu dolo natansmo Isafan Kamaloye, Tomahawk ipikiu missile shiki vesivesi ipi. United States of America ga ku president no Iran ga ku villa nuclear bomb mla phekelo pikiu ye ampe chile khake sho shivekimu Iran ga ku na pa chalumo na iti tolomo pona Iran ga ku nuclear bomb la phelvenia no I gona pakapta chikiu ga no United States ga ku no Iran ga ku nuclear bomb la phel chikiu a ku thulo bomb akum to shi vesivesi ipi. Eno United States of America ga ku wishmi kono Iran ga ku nuclear bomb la phel chikiu ak thulo akum to shi bomb vesivesi kiu gongno Iran ga ku yepika mlo shiki de wat sai ipi Iran ga ku yepika no pikiu no new Iran ga ku no Israel ga ku attack shikiu no new Iran ga ku lo United States ga ku wishmi ngwa ke ko attack shive kiu no mlele kiu shina ke ipi Itagi United States of America ga ku President Donald Trump na pikiu no New United States ga ku na Iran ga ku nuclear bomb la phel chikiu aktu attack shikiu gauno salano mo Iran ga ku na amku luke pushaye itagi New United States ga ku na Iran ga ku sho amku kije luke pushnani ipi Israel ga ku ushmi ko na Iran ga ku nuclear ushna num la phel chikiu a lucky fordof ipikiu tipo ye Ayeghiqha lo fit hota chelono akhek thu shoshani ipi tikong no panong no akum to shi fordof ipikiu tipo ye shupsa smlave ipi Ekimo United States ga ko ushmi kono bom I gono akum to bunker buster bomb vesevesana shipsavetse ipi eno tie Donald Trump na pi ipi eno tie Israel ga ko na United States ga ko villa khunjikiu kilona shivai ipi Ovikiu kila India ga ko ngo Pakistan ga ko na agusikiu lo United States ga ko President Donald Trump na kapta chekiu vechono aga ko kmana klashilwe ena agusimowe ipi tigango Pakistan ga ko yipikana Nobel Peace Prize ko Donald Trump's nipi kha thawi kimo United States ga ko President Donald Trump no Iran ga khungo Israel ga khuna akum to shi agusha kyu hipolo pana akum to shi Israel ga ko kupu che kyu gongno Pakistan ga khumi timik to mono pana Pakistan ga ko yepika I gona akipimi che ipi panong na pikyu no Israel ga khuna Gaza Strip la Palestine Hamas ga la mi ko sa sa agusha kyu hipolo Donald Trump no Israel ga ko kupu che ni eno tiutoi Israel ga khu na Iran ga khu sa sa agusha kyu hipologe pana Israel ga khu akum to shi ku puchani tigaono pai Nobel Peace Prize ithul kzupu kumoi ipi eno tie Pakistan mi tim lakhi Talat Hussein ipi kiuna akhalo piklawai ipi pana pikiuno Donald Trump is Israel's sugar daddy in Gaza and cheerleader of its attacks on Iran is not a candidate for any Nobel Prize ipi Donald Trump na amlo kumto shi Iran ga khu nuclear bomb la phel chikiu a kuthula bomb vesivets kepu kupu shive kiu gongno Israel ga khu Prime Minister Benjamin Netanyahu no Donald Trump akshetse ena shikim thi pa si ipi ena hi United States ga khu lo khulila akpu ki jila ki shivai ipi ikimo Iran ga khu media reports kumsuna pikiu no
United States ga khumi Iran ga khulangwa ke ko kumchungo United States go shimi military base langwa ke kono Iran ga khulawno I hona agime khol nya ke ipi ikimo Donald Trump na pikiuno Iran ga khuna Kithe na clashin kiusa kapushimo ke pushai itagi agime ki khol ke pushinani ipi ishif sa Kithe padu nong kam chushkim thi